Iran's president also sharing a short statement on social media. It does difficulties crossing the strait. And by the way, in the latest clash in that area, a bulk container ship was hit by an unknown projectile northeast of Doha in Qatar, causing a small fire. And let's not forget, vessels have now been redirected. 4 of them have been disabled to ensure compliance. And there you have it, John. The big news tonight, signing negotiators to the Trump administration. We now wait to see the response from the United States. Back to you. All right, Ashley Webster. Ashley, thanks. Yes. Tommy, can you confirm or at least enhance some of what Ashley Webster had to say about Iran's response to the U.S. plans? Well, look, I'm not going to get ahead of the President of the United States, but what I can do is reaffirm what has been very clear from the beginning here, and that is that the Iranian regime cannot be allowed to have a nuclear weapon. That has been clear from the beginning of this administration, even before from President Trump, who has made that very clear from the beginning. بعرفش كم تريو زلهم لدونالد ترامب اتفوكس ميديا قد سالي انت عينت ملغتي زبو زلون دحريلكم قد سالي زبو زلو ملغتي ايران نيوكلير كلوا يبلون ايران ام نيوكلير كتبصي يبلان بزبل ملغتي نزي فوكس ميديا سلا زسمع قد سالي نعيم في دكبرو نيوكلير نيوكلير واصوار بفصم كتقواصر كلوا يبلون ابز غداي زدما امريكا حدقت كتغبراي تخلنيا زبل زربا قد سالي زمصو زلو سلازي Again, Donald Trump زلوا أماراتيات أزيو وحداتهم إيران كم تنسوس دليو كم برتنبركيهم دليتاتو كسمرولو ويكاموات أون كبو دليت يبلومن and the situation is really tricky كابز زغتل بكل من قد كتريو خلغاسي تأمرات هاو زخونة فلوي نجار تزيه قاتيمو أبت أولا كودا زخل من قد يلا شو كلت يوم يقراربي لون تدي تقراري بوم مزحت جزء ناب غونت قد حلف ناب باسي ناب حيلي قد حلف and ناب غونت حلفهم زخلو زر ملكتات دما بكل من قد لنا it's going to be interesting to watch. Clear program. It wouldn't seem that the president would be in favor of something like that. Well, again, I'm not going to preview what the president made aside, but I think it is important, again, to stress how clear the president has been here on his objectives. He has been very clear from the beginning that the Iranian regime cannot be allowed to have a nuclear weapon. He's been very clear about President Trump as commander-in-chief to determine what constitutes a violation, when to go back to military action, or when to continue to give diplomacy a chance. And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. مقراز ناي تخسي فشيل دي فشلن حجنا بكوينات خنات نخل داي نخل نزبل زربا بتهكل كمل سويد اللي اللون بتخوين بتي وتقولوتات كم زلهم زنقر زلو تناب كوينات ناي مملاس باكستان سلازل منتنا انا بمقراز ناي تخسي مسي نمبر بحيلي يكون زغل زبال زرباينا نسمع زلنا سلازي بحفشا نكوينات يدالو كم زلهم كل تزلو مرآيات هدما ناب كوينات كوسز زغل كونتاتي زلو انت عينات كويناتي كهون وشمت حرمز دمخفات رايدي كهون اقار سراوي ديوم كسدو كالي دبداب ديوم كقصلو حتصير كوينات دبلو زنبرو دي كهون نويح كوينات دي كهون قجف كوينات دي كهون بعجك الرازغليو هذا نقر قنصوريو فلوي زخون عوات نكرهبا زي كبيت كهون كم زغل مبزحتم كلا تاد سمام علو زلوي دونالد ترامب بوتا دراوي حيلي فلوي عوات كركب يزبحال دبداب عنوات كورد خل خوديجن فلوي عوات كركب يزبل زربا ازيو بزحات كيلاتات زبص حونت بيكون المعناتو اتكوينات تو قبل خلو شعي نير تكرهبو زخل زكالت زنبر نيرو ايرانوين اورجانايزد كيكون خلو كي ترغاغو خلو بتزغبرو زنبر مرحتهم متخخانه مرحتي بغاد كي تفصمو خلو نغراتهم كي صغاغنو خلو مرحجي إيران بزح نجار مسفلتو بزح نجار مسدلادلو مها نايز كل زجبر كيا بتقعد دم أسواراتهم كم زي تداخمه ميسايلاتهم كم زلوا 700 كم زي تتنكفه نيكولر ناتهم كم زي تتنكفه مسفلت كا حج خد جبرت خلمت قعد مها أمريكا معد كسارات ناس أسوارات قاعد موالو بيزاتنا تعني لفظ بحال اللي زلوا أمين إسرائيل هي مسؤول زلوا دونالد ترامب مرات يقولون it's gonna be another difficult situation for him again president نتود مع بوغيرا كخبص أهم زلوا يوم زنقر زلوا نبي حق زقرم كنتاتنا رزالنا أبزن زمات أزلوا مع التدمى
ፍሉይ ክስተት ክንርኢ ንኽእል ኢና ሶኒ ስለ ዝኾነ ሎሚ ምናልባት ንዕዳጋታት ዘረጋግእ ክገብር ክፍትን እዩ ገለ ሓሶት ክወፅእ ክፍትን እዩ ምስ ኢራን ንዘራረብ ኣለና ሕድገታት ክገብር እየ ገለታት ዝብል ዘረባ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ነቲ ዕዳጋታት ንምርግጋዕ then we'll see እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ next move ናቶም quote-unquote surprises by new weapons, new methods of warfare, and new arenas of war. Also, he warned against the countries which follow the United States to impose the sanctions on Iran, and he said that there are going to be difficulties for them transiting through the trajectory of the Strait of Hormuz. Also, we've got the state TV, as you were mentioning, reporting a meeting between the commander of the joint military headquarters of Khatam al-Anbiya with Iran's new supreme leader Ayatollah Mujtaba Khamenei, and then again they talked about the preparation, about confrontational scenarios and readiness to confront any quote-unquote hostile action by enemies. Also, the discussion ሓደ ካብቲ ዘገርም ዘሎ ኩነታት ኢራናውያን ንዓለም መስተንክር ዘርእይዋ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ትጀላብናቶም ኣሚን ኣዝየን ናእሹ ጀላብ እየን ናይ ኣሜሪካ ኤርክራፍት ካሪየርስ ሪኦም ኣለኹም ክንዲ ሓደ ዝዓበየ ፐላሶ ዝረኣኻዮ ከማን ክንዱ ይከውን ኣዝዩ ዓበይቲ መራኸቢ ኩናት እያ ሒዛ ቀሪባ ዘላ ኢራን ከምንታይ ቋፀር ወሎ በዘናሽት ዳዊት ምስ ጎልያት ዝብልዎ ኮዚ ካል ኣይኮነን ዳዊት ምስ ጎልያት እኮ በኣካል ትሪእዎ ኣለኹም መን ጎልያት ብኸመይ ይኸይዳሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ እቲ ግጥም ዳዊት ምስ ጎልያት በኣካልና ንሪኦ ዘለና ኢራን በዝንሽተይ ዝመስል ዓቕሚ ግን ኣድማዕ ዝኾነ ከምኡ ነፈርቲ ኩናት ናቶም ሄሊኮፕተራት ናይ ኣሜሪካ ትሪእዎ ኣለኹም ኢራን ግን ሄሊኮፕተር ይኹን ነፋሪት ኣይረአት እንታይ ዳ ሚሳይላት ድሮናትን ሚሳይላትን ኣብ በሬት ድማ ነዘን ትሪእዎን ዘለኹም ጀላቦ በዚአን ጌራ ነዚ ኩነታት ብምሉእ ቀውጢ ጌራቶ ዘላ ሰለስተ ዓይነት መሳርሒ ሚሳይል ድሮን እዘን ጀላቦ that's it you don't need to have ክንዲ ገለ መራኸብን ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ነፈርቲ ኩናትን ኣይድልየካን እዩ ሉላውነትካ ንምዕቃብ ቀደም ዓበይቲ መራኸብቲ ዘይብልካ ኩናት ኣብ ከሎ ዝውዳእ ዝመስል ነይሩ ሻዕብያ ነዚ ኣይቅበልዎን ስለ ዝነበሩ እዮም ስርሒት ፈንቅል ኣካይዱ ናእሹ ጀላቡ ንዓበ ኩናት ከም ዝፈጥሮ ናይ ኤርትራ ታሪክ ስለ ዘየንበብዎ ብዙሓት ዓለም ከምዚ ዝከኣል ኣይመስሎም ነይሩ ግን እቲ ኩነታት ሓደ ነገር ይዘብርሃልካ ነይሩ ሻዕብያ ከማን ነተን ናእሽቱ ጀላቡ ከፍሪ ምጅማሩ ከማን ስለምንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ኣብ ኩናት እንታይ ከም ዘዕውታካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ እተን ዓበይቲ መራኸብ ዋጋ ናተን ሕቋኻ እየን ዝሰብራኻ ሕቋኻ ተደግኒ ሕቋኻ ሰይረናኻ እየን ኣምፂኻየን ድማ ምናልባት ሩሑቕ ከይድካ መጥቃዕትን ክትገብር ይጠቕመኻ ኮና ክሊ ባሕርኻ ንምዕቃብ ግን እዘን ናእሽቱ ጀላቡ እሳትን እየን ዘድልያኻ ምክንያቱ ቀልጢፍካ ከይድካ ስራሕካ ክተሳልጠሉ ትኽእል ኮንትሮል ንምግባር ሞኒቶር ንምግባር ኣገደስቲ እዘን ጀላቡ እዚአን ምዃነን ርኢና ኣለና እንተ ወታደራዊ ኣነ ኢለ እንደ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኣብዚ ኤርትራ ዓብይ ወታደራዊ ኣካዳሚ ክህልዋ ኣለዎ እቲ ቀደም ሳዋ ዓብይ ወታደራዊ ቤት ትምህርቲ ዓብይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ወታደራዊ ትምህርቲ ክኸውን ኣሎ ኢለ ነይረ ሕጂ ድማ ወላ ሓይሊ ባሕርና እውን ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ so we really have ነዚ ነገር እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለፁ ዩኒቨርሲቲታት ናትና ክኾኑ ዘለዉ ናይ ሚሊተሪ እዮም ክኾኑ ዘለዉ ሚን ነዚኣ ከይገበረዋ እዞም መርሕነት ናይ ኤርትራ ይኸዱ ምህላዎም ብጣዕሚ እየ ዝሓዝናኒ ዓብ ኣካዳሚ ክህልወና ኣለዎ ስኮላርስ ካብ ካልእ ቦታታት መፂኦም ዝመሃሩሉ ምክንያቱ ክንዲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ተመክሮ ናይ ኩናት ዘለዎን ናይ ዓወት ተመክሮ ዘለዎ የለን ኣሚን ብልፅግናስ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለኒ ኣካዳሚ ኣለኒ ክብል ከሎሲ ንብልፅግና ንኢትዮጵያን 10 ግዜ ዝሰዓረ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ እሱ እቲ መምህር ክኸውን ዝግባኦ ግን ነቲ ዘለና ፀጋታት ከምቲ ዝደሊ ኣይተጠቐምናሉን ኣለና ግን ብሕጂ እዞም ሕጂ ዘለዉ ጀነራላት ከይሓለፉ ከለዉ ዋላ እምነ መሰረት ከምብርሉ ነቲ ኣካዳሚታት እንተዝኸውን ብዓለም ደረጃ ድማ ኣድቨርታይዝድ ክኾነሉ እንተዝኽእል ሓደ ካብቲ ዓብይ ናይ ቱሪዝም ቦታ ከምኡ ናይ መምሃሪ ቦታ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብዝኾነ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሃል ንኩሉ ግዜ ክህልዎ እዩ ብሓፈሻ ንኢራን ክንርኢ ከለና ነቲ ሰውራና ተመሊስና ንኸነስተንትነሉን ብዛዕባኡ ንኸነዛረብን ይግድደካ እዩ ስለዝግድደኒ እየ ትዛረብ ዘለኹ